Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih nak, aku sehat ki. Narti ye makadame mangat belok madai PLN pak napi subuh moto nin rola piko cerana ko de to aglo dua jarangi tapi lo kesemanci di pagawe PLN na pas setahun tak malah doi tapi dia turno to aja rohana makana nggak magung sumpah pak aga he lo keteng tak rojo tawe gara-gara putra kena bayi he lo kah he de to galai pak ko de apa ko lo dia gede manca di garopo telo teng be anu najir rohana he bangsa na tenga masih nana Jepangnya malam lampe tenga tadi gue katutuna ko mena masuk grupo ya menurut keseni pak moto aman matu mamu si Jepangnya pak kan masih nana he aga pi kan masih nana lo ke Indonesia berarti tahun nami di Tajeng na ko moto iro Jepangnya di lalaboco tahu jadi itu mamu su tadi kile ko ye deh Allahu Akbar. Kasih naik ke dilalan rodo nape subuh nape tetet telu maruk kemana nih juga ilalan kasih na syashadi tetap pak boting deh desa di dulu matiin rono tarom be bangi pak di foto lele Allahu Akbar juga ke dalam garuka kasih na dia kuduk roh seding lima tuh sedih dulu matiin rono taruh pak nah biar mau pas menaro do awe ditaruh samsani tak tuh samsani aga malah kami mele iko nape mele ke lokan di bulan nama tuh de tong beka sirina deh Salma jum tali wali wak tu pak sandai tanya masih naji pana ama tuamu de tuh lo ke ser kak lo ke koye tapi lo kak lo wage pak de apa kok ya di bulaku he atau iko samsani fak gentamu di nole malelino pak mega masa daratmu mega sapimu mega galummu namo masih naja papa ko dito mole meliki andre gentamu be iko tudu kemudian itu Salma mengingi kak ikut matu lupa tam aku puter aku di mesin ama tuamu tembe dah cok pe ko kalau mau pau de iko amula ko tudu pas jamu si batarigo ko tudu ede nama siri anu nendra topa elo topa na putar aki ker di mesin Cina he deh si dongok ni Salma nah so si mesin Cina ye tanya mesin Cina ye dongok anu mesin Jepang gelung beda bendi si ani nyawa pa dita sanru kajung luna ye deh kadongo dita demi tero tulisan nama ada in Cina ternyata ada in Jepang dongok pa lapel sinala bendi iko amu ko pak bendi ko tuh di bola kemudian itu Salma arpenen malapo den purung bisa ya mana mo serai lo kumu bis penen ro si ani pinra-pinran itu be sifat dia timu pa iko namo dita penen temu rusuk tombe de mulai malampe muruk muto dilino kol mapaku tupe di natimu pak agak tayo na anu murusuk maneng tan raman dita jaman digat itu napalis di bolamu napa bisa raka peneku pa iko topa makita mi ko topa de gaga tampa isini mo matama di bola tay kida agar ko sila na eko na rilalar na po mati kemaili agar na tikeng lepuang to bakat tu ya ko pakiroy samene ding awe kuda aga tu selama mapo mati ko suwi ko samsan ya aga jam aga tu ko sila kay mo pa hay magkaile ele palo kamay mapo man kaga kasi mak itu kasih na pada sini pa pinak dita he Nacaw-caw ko dito kandole para jamu Akira ke kandole ketu selama ma pedito nila ke mapa ke mapo ngaton mati ke ketulang kay lede kali nga we puang ngagar mati ke kurisala masih bawa ke si samsiani wa sengaja menjemam samsiani ketulang kay lede mo kamay makaga di mulai ajur hana sanday tanya mesin anu ser kak lolo ke di bulan ma beli bol di kile po kurasiri pa yi ku samsiani di ko keling gentamu mapau namo masih nalo tu mundoro kangi lo kamay kalamamu mati ke maile ko ye merki mangkaga gara-gara masih naku bo
Weh, anak menempat aku ketajir kana selama kak nada pitong kak tak ele di bola ma geropo elomu. Tapi kesubuhan ni pe malos kak tu loka. Tingkak nak kam kak tengokmu. Weh, kuras diri pa tumbe samsiani, mak. Weh, Senari samsiani ro. Itang moro, so tau mo matyanan ni bapak ko legaro. Hama. Elomu, wani pe malos kak loka tingkak kam kak tang itu tu tengok pak tamama ngaswe. Samsian itu. Tak perlu tak tiri ko nak tudo kerpom tu. tapo daw naman rusojo ko tudo na tabure mana kasi tu buji dunge di. Engka tao di kasi Rina, lo kay bola na tema bali bola we pamapatalo bawan. Ini lo pencairan yesoy. Terus mentok lo kagati pak gue pencairan yes ditaruh toko. Jadi mentok narik narti 5 juta. Ya rumah masalah anak 10 juta di mudik dia terus. Yang betul aja lo toko ulang nih puang. Suah baja. Tempo baja toko. Mati kaya. Ya di toko ro, boleh bosan bosing. Boleh sentuh sana pelas keso. Di tenggawan ron nabi puangnya. Jadi asa dulu melihat to. Monro dia tu mabui, mati kaya. Untuk gambar cowok cantik di kampungnya. Walaupun Megan rekod kita tekak cetar membahana. Sebenarnya nama weng ke di bola ya, di mutri cair kaki doi tadi tiba ramu tuh di narti. Tapi ya di welok dia tuh di kampung di stampi bola aku makan malah kak doi PNM. Di welok dia aseng. Karena masa siang peti dia tuh misekat mindro, kira banyak bisa papau. Paku samsiani misekau mabar sanji samsiani. Jadi seka mindreng. Jadi metua di kan isa mindreng. Weh, kunjap pula lang yung lapuang. Weh, agni niya ikaw. Naloki matik ka na kunjap pula lang eh. Dito na marato niya ko di palolo mo turo desa na. Weh, mitaw kawi isa di. Weh, sorok bani ka pa mo turo inye. Dahil ko baik ko di sorong. Weh, jama-jama pa na rekinya dilalangin niya. Di pa kunjap pa, weh, puang. Ngatalin, buwaki mati niya jumbatangin niya. Tigo ero di tanwi pamerintah di meningkat talo ko di persing nalabira di tahe agni lo madi taro balik nanti di pengimpang we puangnya dito ngagagap di pura-puraan dito jembatange he yang kasi jambatakaluk mo pa awe he na modern ni makok kwe masa jambatakaluk mo pa we napakit we puang di matugagambo di tanun na he digama to dito pada pengertian na nalabira di tapakaro jembatan na he foto na tak tu aja sompay. Tigro mo loka, baca lo silo kana sapa kain ro. Papojiku ridik dae, dik gagah, inremi pagangka. Tidak ngerti roh he. Oh ni sekak long kaya. Oh di seluntu nak kena aku seluntu pelek langsung wahala doiku ku tak makil tu kak di kantor. Nah. Lepas tu kalau tu anak lo kau sedih, kau dibolak dia nu di kantor nu, lo betul kau beli mantra doi itu do. Puawis sama tuh aja sompa, demi lo terima doimu di bolamu, kami siri kok bisa di tetanggamu. Lembek narti he, mas makan fakro do. Tapi beli doi kini kau renak kau deh. Pai, jangan mereka aku dibola aku, dia makan siri kak Dita. Biar riba anak aku cair nih doi, ku balon tuh pak tira doi samsian itu. He, dacok pa karolo di pecair ka doi na, natabanan itong kamu karolo ko di bange, tarbaca mana, wato na lo di proses di pecair ka ko doi mo, PNM mo aji sompa, taliwa-liwa to si dita, tabo pa pala inran na, tapos sinitambay lo mantok ko pa di malipuang. Kak tenar doi cair ya, lo kama aja baju tuh ku he, jatuh tempo baju terakhir soy. Nutung kak tuh. Ada pengamen kak baju sompa, pa tarbaca mana, karolo di nwe, di komputer re, jadi kalau ditarik otom pelalo ni ditarik pa lo maga lo pecair ka ko we masa do sendiri kulong preko di sompa de ulai malangasar le iya mate kak tuh do ditarik tuh pelik mesiri kak tuh lejak kak tuh di kampung tuh pak tuh aku tapi kok gak pelik tuh do bisa para kak saya dulu ya kaleng supaya wedding ni cair doiku tuh atau cair kak atau tebus manin reku irman we tak cedek ha cocok itu musangnya aja sompa. Makanya tuduh pesumanang sertifikat bolamu, wajah tu cicila salommu, otomu, sini ni amu cicila di bolamu, wajah mana yang pak kode muajai, dia nule cari PNM ni, perkara ceritana. Sandanya kau ikut sepak mata bus,
Dene mungkin lo walang do to ko walangin reng. Pak dene mana tu gado ko nalo ka malangin re ye. Hei, ko manipulate ba sompa ko ko mencai ko rasiri pedita Udah memang gay ko pungpung. Ko to pelo. Iko pejabani ko menjadi pegawai pakai tuh. Dega aku rusam de teu misemanu ki maka da lo ko toleransi ko di mesinyo anu mita ki. Wimbe dah coba di sompa sur ka pajenyi jam aku na magaloni jam aku mako kay ma. Pejabawan itu wa madu ba ko to ko tunju batang matru mate. Jangan mau anjir. Jangan mau pegawai anu. Sudah di sompa Oh. pantare ma to Tommy ko to disegel to bolamu. Curimu. Welo tu jas pak mi ko nar tu. Bodoh madu ko kontra tu bundu sapi. Coba curi ma di sompa. Kan pono dulu ke sapi. Uang bedi betul ya. Apa tu tahu kan suatu ke siriku. Bang. Ayo tumpat tu aku mati kat tu. Bang, dia gak pupuk ke sini, dia gak pupuk ke sini. Dulu nih. Jatuh si cicil aku tuh nih seni set amat tuh sekat urani kak. Pada napa itu tupak aku tuh aku cenyen tuh aku tupak aku nih sekat urani. Harga diriku nah. Tami ta Salma. Namo 100 juta lo to darengin dia anu. Di bosku pak. Digakin renah aji sompa loto di ta. Malah doi PNM renah segala weta. Hei, madi diwajani dolo. Wembe pada maganta kuitan be uding he. Hei, talinga ko aku der ko ada. Wembe sananya komba jonga komba kan lelo kadi ko pak lampi pada tatumbe anumu he alu-alumu tapi madena dolo di uding kalau ko di Salma. Ding kemar Salma. Assalamualaikum Ibu Salma. Salam, Migaro. Hei, cair ni doi ta. Agay. Curka. Cuma loka. Siguro loka. Jangan dimundur loka. Sebenarnya tiak mau aku mau doi penim. Menengka. Jadi sinat tiak. Kalau di selak kita selama tata deh itu dicaya. Saya jangan merupakan mereka di kicet dia akan damanu ilmu cerita. Hei laki mau nisemu koga. Dia kalau miseng narti. Jangan kamu tuh aku lah kayak kuliah nisengi tapi lu tuh kak malah pak nah gaji naman lah kayak aku tuh aku mana keteniki jadi lu tuh kak semak belanca tuh. Hei bata kak sedih pecair kak aku Salma pamagani matu. Dan ini selaknya mesti bermetamu. Magani matur kalau kena masinga. Nabi kami semak majarang usegel bolamu musel tuamu. Narti dulu kak pecair kan nak kesina. Dulu kayak cicengnya itu kak kiring itu matu aku dari sana anda kesina. Dulu kak ibu itu kasih minta kak. Wih seandainya ya aku nak kantor Salma. Purna warna 5 juta cuma tapi ternyata. Iti paling mak pada tayi ko tapalo ko dari bali 5 juta. Pidani daw no laki mesti lumatam. Narti kan nano kesal matu aku. Matu aku sebelah. Amo ala ketu Salma. Dema ko remanu na sonsonan re. Mablengki narti. De labe den repore kan rada na lepak kana ita. Oh coco ni pang kini metuamu pidani wasa. Pangaji eloi malanu. PNE makere kapida dolo metuamu pami tau kisi di ma berangi doi kalau denisa metuana. We puangi Salma. Dewe man tu magalo ampe ko Salma. Pa anak ku kontrolo mati-mati nantaro jam-jaman na iko. Elo mapo kang mindra. Kedo-kedo karena elo na po kang mindra ya agar lu na wajarangi. Mae tali ngemo ki gatudu. Paku ceran de kola indra dinarti. Pag sini-sini na gaji na lakay ko di mana kuasai nang kamu tumato aku kasi lumoto mana tumato aku. Oh, dahil na chocho iko Salma. Anakku na ko raro mati nantaro jamang. Iko na lo mapo kang mindra jam pindah narti. Pa kamu pindah memang lo gere ko tu iko. We puang anak-anak ye de. Na ele pa hai indra na ursu. Ya dan pengakak Salma dulu pecair kaku pamajal lo metuamu taro nak mede. Pak udah mau kemaja mengatai usi tabulan sama tuamu. Jadi taro nak mede. Udah yuk putumbi ko narti. Maka anak kalau gaji na natar tengar toki cede. De jamak Dia na mata ka matoy tu. di. Ba de luwa ba halas ni ko minte. Ose bay! Ose mete ko na! Jaji nala to jota na jaji nala kolesterol le. Nala dia lerbe sape ko to pada gagri semua kemajara na dia jaji cair de pende ko se bay. Turugi ka se me mam turugi ka baat ka ko de turugi ka na. Iko bawa di mempe kata tagilo mare kadi ta baat dia ursui. Ale ne bari bawa ko kada cerita ya bako ke de polo ni papa polo pani de kesi ka. To baga se mete ko se bay. Ose me seta ke tega ko. Ne me kap ko ko tudu. Maji, mangke lo. Ya tenang bokeh sejang kerja lo. Mangke Bang Haji. Sebay, turun ikan. Mangke Lo labo tu je sebay. Mangke. Lo labo tu je dia ulen pajai na suratna. Dia jaji ke sini cair doya nu ke pendek ke sebay.
Bang kita mesti cair mana ya mana ni cair patah macam mana kena aku kerono. Mana betul kita sekado kada. Lagi. Kado ganti sekado ka jeruk pasal kado ka. Betul ada ka sandarang. Kamu kurang kemati momo sebab kebo bisa di timumu nak. Depang pas lot lama tay di meraki. Mah butuh suteng ke tu timumu. Silo kata mah di lalu nak paleu ka di ranjang. Ya tadi turun ya. Hei gilirannya si Samsian aja saya anu to. Pencairan. Tanah poro kasi dia tanah gagal bansa din sa lemah. Silo aja sumpah. Puangi lang ngo pahala lang ngilok ka di belah Samsiani. Ya mau pemasalo tandre ki hai. Mi kaki sa di bansa por di pak. Oh Siani, assalamualaikum. Ha! Aku tuh, Sila-sila makan tuh, sedikit makan tuh. Samsiani. Mak gitu. Cairos ko besti. Mahagas ko. Sudah dulu kok ya. Mahagas ko Samsiani. Ajar tutup kan dia. Hindi garta ranu-ranu mulo pencairan. Cuma ngerti. Kung pala magati. Nanti tidak mau taruh aku KTP ke sebelah kartu keluarga aku. Hei Samsiani, ya mo tuwang ka ko jangan mo ko tanangi itu kartu keluarga am sebagai KTP mo pang kana hadir ko utiran no doi mo pak pencairan no besti. Doi he. Wih, nanti wih doi he. Tapi alanya pe ngapa dia jadi ya mal kok mencela kayak di sini pe mah Hei, jam apa ka to Siani? Patak bulu ni tu pur diurusunya de. Nampal lo enye de Siani. Na cede iso na heli 5 juta iso na. Napa milo ko 5 juta palo ko dipecair kakko he makokko. Pak bawah nih, hari bawah nih aja sumpah jatuh. We, aji sompa liwata ba kasi inren na Siani de dulem parengi di bangnya pak terbaca mana inren na. Deh urus aku nanti, pelis pe mah dari kantor aku dene lemah aja sumpah. Daripada ya lo ditelok maku ke belakangku. Yang penting pelis angkat KTP ku sebakat keluarga aku. Biar balo aja lis, dia udah aja malah, jak dia ulma aku aja. We, Siani jom pakai tu kalanggo. We, de tu mena nyamanya diursu. We, puangi sa Siani. Gonjak naman na lang ikarohe sama aku lo tak beli bongkar tar jembatan na. Pa jembatan bata kaluku. Yan ni gar doi mo ko tiwirang. Tapo makado ko lemah mo makado ko tu. Tapo deni jaji mo ala. Pacuri mo Siani. Aleh ya dia belum malah ye. Siani ale ha si Suki tu ko de. Lo kok makan ya dia lo minta mana nggak tuh daripada ditelek gara-gara ya bayar dia 5 juta deh mana lo. Kung mapaka to presam sini arenya di sompa semu. Di sompa na mala niya doy. Tapi ko ni misan ni. Bako din waja di sompa bola mo tu segel. Ini ke bawah yang penting dia belum malah ya tuh. Oh cocok ni samsen ni aji sompa no ring. Aji sompa si boleh pang. Namo meni den puro tola aji sompa. Tanan onro ko to samsen uli suna. Dia meto kagambi apong-apong na samsiani. Lemak na ni galo na ni dare doy. Sekali na nilonin na pencairan ni. Tapi dia nilok malah dong longo pambili ta. Curiin. Dia mata hadita. Katongat tao mak bicara timuna na uri na si bali-bali mato. Lo katonak kanya. Kunjak naman nalalangnya. Ulang kato ni pasyon ka mo.